Yo, that's a boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mebe TV ngwiraga hana ho mucie wigue wi mucie ngetomoro wa Kimani riu nenda-ini kurakiuma mwaki ni thutha wa Baby Top na Kendama wa Mobile Spares ogituthira gicanjama o turakimenya thutha-ini thiku igiri hetuku guo kurari muthenya wa Juma kuria Ndama arakiri na birthday party o kuria aragikire birthday party ya hinya we o kuria kuragiukite andu a hinya o haria aragikirie ngina billboard riu mwena wa gwikira billboard niho gicanjama kiragituthukira o mwena uria wa Kameme tugagithonga tugakiona Baby Top na team master ni Chef Gathemba na team yake ya haria ya njorua kana ya canjamuka ni magikaga gibindi gitagwo Cai haria Chef Gathemba arakihutiirie direct ino no mundu gwitwo Ndama wa Mobile Spares ndanagikenerera wega o kuria andika ndumiriri ndaihu we mwena uria wake wa Facebook auga atiriri we ugokira rucini ugathie radio-ini kwaririria mutumia murathime oria kiuria how bitter are you muragite njata cia aini njata cia amemerekia aria angi njata cia teti riu murenda kuraga njata cia ahuri biashara tigai wiru tondu kiria Ngai arathimite gutire mundu ungikeruma reke ndimwire ma tondu acio angi makoragwo na guoya na kumwira ma nie ndire kiguoya tondu iguru utikaingira iguoya tigai kuraga njata cia andu aria angi ati ni Cai muraheana hau ungikona mundu akuoire kahiu guthukira ithanwa tondu ndakuoyaga kahiu agutigie ekuoyaga akunine uthire o haria agitaga mama ake boys gutu akimwira uyu ni mutumia marakiri nake haria birthday-ini iria akimwira werwa wambe ukarie nake Asunta Cake House ate wambe ukongithie ni mutarani njorua agitheka haria no ndu makiruta maoni ngurani aria makihuritwo ni marakara angi maikenera horo tondu ni Cai agicoka akicomment haria atiriri leteni matusi hapa we are used to it ni ati ni akimenyerete o haria tuona ikarango wa muraya o ni murata wake muno akiuga haria gutire mogwe agikwamira hau andu haria magicangira ndereti ino ya karango wega makimwita Simba ati ni aretigira gwita mutu ona hebo cia kuno kiage we support kinywa irata nake auga atiriri kindly update what is happening ikenyoda nake menya uria kuragithi esi wa wiri auga atiriri nita warakara fio gucio ndu ni ukimuhutirie muno guka wa nyumba kubi auga mlima inaguzwa sana siku hizi ni maoni ngorani aingi mai commentate kumana na dereti ino rakiendelea hihi woni waku ni uriku mwiroreri ona muthikiria wa Miaki na Mebe TV comment hau thina tuke wa gushare o hamwe na gusubscribe Miaki na Mebe TV.